Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha na mimi ni shout haleluya kwa niaba ya furaha ambayo tunayo. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahia sana kuona wandugu ambao tulikuwa tunatarajia kuona na Mungu ametupatanisha tukapatana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nina anko yangu hapa Bagaza, ndugu Christian. Tumefanya kazi naye kwa huduma ya kazi ya Mungu. Tukaifanya vizuri. Nimefurahia kukuona. Watu ni wengi lakini hata kama sijakusema kwa jina wacha ni shauti ya haleluya hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Bwana sifiwe. Amen. Tena tumeona wageni wetu kutoka Marekani. Mungu abariki. Hata msafiri Mungu akubariki na familia yako hata na boma yako na ngombe. Sababu tumefika hapa. Tunakupenda sana na familia. Wachungaji tumewapenda. No nje nafasi. Ukikiswahili. Maana chani. Umenifurahisha sana. Ukundu masha kuturamutsa. Vile mmekuja kutusalimia. Kandi chani kuna nezerewe. Sana sana kilichonifurahisha. Unaona mwene data yasenyina mudamu bwiwe. Ndugu amekuja na mke wake. Imani bahezi. Mungu awabariki sana. Nani nezerewe kuona abantu barembo aba bakobwa. Nimefurahi kuona hawa wasichana. Mungu abashe umurimo w'Imana. Kuona wamekuja kwa uinjilisti. Imani bahezi. Mungu awabariki sana. Hii ni kazi kubwa sana. Imani bahezi. Mungu awabariki. Nani nezerewe na pastor. Nimefurahishwa na mchungaji. Kumubona ni none. Kumuona ni leo. Naje kumbona ni none. Na yeye ameniona leo. Aliko kuko yakunze kuko mchungaji atogenda wenyewe. Kwa sababu alitaka mchungaji asikuje peke yake. Wakoze muri mwiza. Umefanya kazi nzuri. Ikikukia kuna nezerewe. Kile kinaonyesha kama nimefurahi. Wamekana kandu ku pastor. Unaona hii kitu ya pastor? Ndama iko hani. Nitakupea tuko. Amen. Kwa sababu umefanya kazi nzuri. Amen. Hallelujah. Akani. No. Ndakoza pastor. Lunga kaya usomba magare. Azaka free. Ayo kyogora wayo. Ngiri. Usomba yale mimi. Kwa mataifa yote ya ulimwengu
Nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Amen. Reka nanje nosome kuko yankunze akaramata, icyo nzamukiriza nzamushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azanyambaza nanje mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Amen. Zamukiza muhi cubahiro, zamuhaza uburame kandi zamwireka agakiza kanje. Amen. Amen. Mugoroba uyu munsi turanezerewe. Jioni ya leo tumefurahi Kwa Imana iduteye iteka tukaba turaha. kwa sababu Mungu ametupandia neema hii tukawa hapa. Muri gahunda y'Imana, Kwa mpango wa Mungu, Imana yarizi yuko mu gihe gisa nk'iki, Mungu alijua ya kwamba wakati kama huu, muri uyu mwaka wa 2022, kwa mwaka wa 22, muri uku kwezi, kwa mwezi huu, kicyumweru, wiki hii, itariki, tarehe hii, aya masaha, masaa kama haya, yuko tuzaba duteraniye haha. tutakuwa tumekusanyika mahali hapa. Ibi byabaye, Haya ambayo yametendeka nibyo kwifuzwa n'umuntu wari we wese. ni ya kutamaniwa na kila mtu. Utagize ishari, Yule ambaye hana wivu, wakomera Imana amashyi. unaweza pigia Bwana wetu makofi mazuri. Turabashimiye kubyikazi. Tunawashukuru kwa ukaribisho wenu. Mwakoze cyane. Mmefanya vyema. Iri torero, Kanisa hili, cyangwa se mvuge Pastor Musafiri na madame n'umuryango we, niseme Pastor Musafiri na mke wake na familia, n'izindi nshuti zituriye aka karere, na marafiki wengine ambao wanaishi area hii, ni inshuti zacu, ni marafiki zetu. kandi uwatubereye kiraro Na yule ambaye amekuwa daraja akaduhuza na akatuunganisha, abanyamurenge tugahura n'abamasayi, wa Kongo tunakutana na Wamasai, n'umugaragu w'Imana Pastor Musafiri. ni mtumishi wa Mungu Pastor Musafiri. Warakoze cyane. Asanteni sana. Imana iguhe umugisha. Na Mungu anibariki. Tuye kuganira amagambo y'Imana. Imana Tazungumza maneno ya Mungu ambayo ameniweka kwa moyo wangu. Mu magambo tugiye kuganira, Kwa yale maneno ambayo tutazungumza, nabanje gutekereza ukuntu Imana izizamura umuntu. nimefikiria vile Mungu humuinua mtu. Imana ikura umuntu ahantu, Na Mungu humtoa mtu mahali ikamuzamura, na inampandisha ikamwicazanya n'ibikomangoma. na inamketisha na wafalme. Imana izihindura amateka y'umuntu. Mungu hubadilisha historia ya mtu. Imana izayita izina. Mungu huita jina. Birashoboka yuko izina ry'ubushumba tubuhuriyeho twese. Inawezekana jina la uchungaji tunalichangia sisi wote. Ariko kandi Lakini n'abashumba nabo bararutana. hata wachungaji pia ni tofauti. N'abahamagawe bararutana. Na wale ambao wameitwa ni tofauti. Kuko hari abahamagarwa n'abantu. Kwa sababu kuna wale wanaitwa na watu, Ariko kandi hari n'abahamagawe n'Imana. na kuna wale ambao wameitwa na Mungu. Mu magambo tugiye kuganira, Kwa yale maneno tutazungumza, ndaganira hejuru y'inyungu nitazungumza kuhusu faida zo gukunda Imana, za kumpenda Mungu, cyangwa se umusaruro ama matunda, uva mu gukunda Imana. mazao yanayotoka katika kumpenda Mungu. Ikintu cyose ugikora, Ukifanya kitu yoyote, ugikora ushakamwe inyungu. unakifanya ukiwa unahitaji faida fulani. Kuba uzi yuko wakora ikintu ukamenya yuko nta musaruro ubamwo, Ukijua ya kwamba utafanya jambo ujue hakuna faida ndani itatoka, wakireka. unaweza wachilia. Ariko ikintu cyose Lakini chochote mu buzima bwa buri munsi, maisha ya kila siku, ikintu cyose ugikora uvuga ngo harimo umusaruro, unafanya jambo lolote ukijua ya kwamba kuna mazao utatoa, ukacishoramo uvuga ngo harimo inyungu, na unaingia ndani ukijua utapata faida ndani. guhinga, Kulima, iyo umuntu ahinga, ikiwa mtu analima, ubuzi yuko witeze umusaruro wo kwimbura ibyo wahinze. unatarajia ya kwamba utapata mazao kwa yale ambayo umelima. Iyo wiga amashuri, Ukisoma shule, ubutegereje yuko mu mashuri yawe uzabonamo akazi keza. unatarajia ya kwamba katika shule lako utapata kazi nzuri. Iyo ushaka, Ukioa, ubuzi yuko uzororoka ukabyara abana b'abahungu n'abakobwa. unajua ya kwamba utazaa watoto wasichana na wavulana. Nukuvuga ngo ikintu cyose ugikora uzi yuko harimo inyungu. Inamaanisha ya kwamba chochote unafanya unajua kuna faida. Aba bene data bavuye Zunze Ubumwe za Amerika, Hawa wapendwa wa mama matoka US, ni kuri ni mbali. transport cyangwa se tike batanze, Fare ambayo wamepeana ni mingi, na amafaranga menshi. nauli walitoa ni mingi, Ariko inyungu bashaka haha, lakini faida wanayoitaka mahali hapa ntabwo ari ukubaka ibingibi, sio kujenga mambo kama haya, ni ubugingo bw'abantu bazimiye kugira ngo bave iyo bari, lakini ni nafsi za watu wanaopotea ili waweze kurudi, ni ubugingo bw'abantu basinzire kugira ngo bakanguke, ni nafsi za wale ambao wamelala ili waamke, barya bataramenya Kristo kugira ngo babashe kumwakira nk'umwami n'umukiza wale wabo. ambao hawajajua Kristo wampokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Rero Kwa hivyo
iri jambo tugiye kuganira, neno hili ambalo tunaenda kuzungumza, ni Imana ubwayihaye irivuga, ni Mungu mwenyewe ananena kandi kwirabwira wewe na anakuongelesha wewe. Nicho bituma navuze ngo ndavuga inyungu zo gukunda Imana. Ndio maana nimesema ya kwamba nitazungumza faida za kumpenda Mungu. Iri jambo ndari kuramwa amagambo agera kuri 7. Neno hili nitatoa maneno kama 7. Yaba mama bakunze Imana, ya wamama ambao wamempenda Mungu, cyangwa se papa bakunze Imana, ama wazee ambao wamempenda Mungu, urubyiruko rwakunze Imana, vijana ambao wamempenda Mungu, abasaza n'abakecuru bakunze Imana, wazee ambao wamempenda Mungu na wakongwe, kandi na pia bagakunda Imana karamata, na wampenda Mungu kwa kirasmi. Gukunda karamata, kumpenda Mungu maishani, agara gukunda umunsi umwe, sio kupenda siku moja, si n'iminsi 2, sio siku 2, si n'igihembwe, sio hata mmoja, si n'umwaka, sio mwaka. Nukuvuga ngo ukunda Imana karamata, unapopenda Mungu maisha yako, ubuzima bwawe bwose, ni maisha yako yote. Waba ushonje, ukiwa na njaa, waba uhaze, ukiwa umeshiba, waba wambaye neza, ukiwa umevaa vizuri, waba wambukiwe, ukiwa hauna nguo, waba uri umukire, ukiwa tajiri, waba warize, ukiwa umesoma, nta formula ibaho yo kuvuga ngo gukunda Imana karamata ngo bivuga ngo bireba abameze gutya. Hakuna njia ya kuonyesha kwamba kumpenda Mungu inafaa hawa tu. Birakureba, inakufaa wewe pia, ariko nanje birandeba, na mimi pia inanihusu. Gukunda Imana karamata, kumpenda Mungu maisha yangu, hari abantu bashobora kuza, kuna watu wanaweza kuja yaravuye mu cyaro, akiwa ametoka nyumbani huko ushago, yagera mu muji, akifika town, yahure n'ibishashagira navyo mu muji, akikutana na mambo yanayoshine hapa mjini, akavuga ngo mbishingutsemwe mbivuyemo. Yeye anasema nimeondoka kwa haya. Ariko uwakunze Imana karamata, lakini yule ambaye amempenda Mungu maishani, haba mu byago, ikiwa katika shida, haba mu bukene, ikiwa katika umaskini, ukomeza gukunda, unaendelea kumpenda Mungu. Hari umuririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha waririmbye, kuna mwimbaji wa nyimbo za tenzi za roho ameimba, aravuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, akasema ijapokuwa ninaishi ama nikifa Mungu ananipenda, kandi ngo Uwiteka zivyo nkenye byose, na Mungu anayajua yale ninayotaji yote. Mu magambo tugiye kuganira naye, haya maneno nilisema tutazungumza ni haya, kuko wakunze Imana karamata, kumbuka sababu umempenda Mungu maisha yako, izadukiza mu byago no mu makuba, atakuondoa katika shida na taabu. Icya kabiri, jambo la pili, kuko wakunze Imana karamata, kwa sababu umpenda Mungu maisha yako, izagushira hejuru y'amahanga, atakuweka juu ya taifa. Icya gatatu, jambo la tatu, kuko wakunze Imana karamata, kwa sababu umpenda Mungu maisha yako, uzanyambaza nanje nkwitabe, utaniabudu nami nitakusikia. Jambo la 4, kuko wakunze Imana karamata, kwa sababu umpenda Mungu maisha yako, izagukiza kandi guha icyubahiro, itakuponya na itakuheshimisha. Jambo la 6, kuko wakunze Imana karamata, kwa sababu umpenda Mungu maisha yako, izaguha uburame, itakupatia kuishi maisha marefu. Jambo la 7, izakwereka agakiza kayo, itakuonyesha wokovu wake. Duha Imana icyubahiro, tumupe Bwana utukufu cyane. Haleluya, haleluya. Kubatazi uko nshobora kuba imbere yanyu nigisha, kwa wale ambao hawanielewi nikiwa mbele yenu nikiwahubiri, kubwira umuntu ngo semeni amen, kumwambia mtu sema amen, sinza mbishobora, mimi siwezi, ariko nibiza lakini ikija uweze kupokea. Kuko haleluya, ubundi ntibazayitamika umuntu nk'ubugari. Turi kumwe, tuko pamoja. Niza uyivuge mu izina rya Yesu. Nikisema haleluya uweze kusema amen kwa jina la Yesu. Muri aya magambo 7 navuze, kwa haya maneno 7 nimesema, reka mbere kuri iryo rya mbere, wacha nianzie kwa ile ya kwanza, kwa sababu umenipenda maisha yako, nico nzamukiriza, na mimi nitakuponya kwa sababu ya hiyo. Wakunze Imana karamata, ukimpenda Mungu maisha yako, Imana ikwereka yuko izikiza, Mungu anakuonyesha ya kwamba anaponya cyane. Haleluya, haleluya. Nimwasoma inkuru mu ijambo ry'Imana, ukisoma habari katika neno la Mungu, kuri bari abasore 3 Shadraka, Meshaki na Abednego, kwa wale vijana 3 Shadraka, Meshaki na Abednego, abasore bakunze Imana, ni vijana walimpenda Mungu, bayikunda karamata, wakampenda maisha yao, bayikunda bataryarya, na wakampenda bila sijui kula bila unafiki, bayikunda badafiti ikindi kintu bayibangikanyije, na wakapenda Mungu bila kumweka na kitu kingine kando. Igihe kiragera, wakati ikafika, bashakisha impamvu yabatandukanya n'Imana yao, wakatafuta sababu ya kuachanisha na Mungu wao, babashira mu training,
wakawaweka katika mafunzo. Baravuga ngo nibajiriya, wakasema wakienda huko bazagaruka barabaye nk'abandi, watarudi wakiwa kama wengine. Ariko ngo baje kugaruka, lakini waliporudi basanga babaye abambere, wakakuta wao ni number 1. Igihe kiragera, wakati ikafika, bacana umuriro, wakawakisha moto. Baravuga ngo nimwongera kuramya iyo Mana muzamusenga, wakawaambia mkiabudu yule Mungu mnaomba, tuzabajugunya mu itanuru ry'umuriro guma, tutawaweka katika tanuru la moto hili. Ariko nashaka kubabwira iki kintu, nataka kuambia jambo hili, bitewe nuko bari barakunze Imana karamata, kwa sababu walimpenda Mungu maisha yao. Igihe cyarageze, wakati ilifika, Umwami Nebukadinezari ababwira aya magambo. Mfalme Nebukadinezari akamwambia maneno haya, aravuga ngo kuki mutaramya Imana zibigirwamana. Akawauliza kwa nini amwabudu miungu ya sanamu. Bavuze ijambo ryiza, wakamwambia neno zuri. Baravuga ngo nta mpamvu dufite yo gusubiza kuri iryo jambo. Wakasema hatuna sababu ya kurudi kwa neno hilo. Imana yacu dukorera, Mungu tunayemtumikia, ibasha kudukura mu itanuru ry'umuriro, anaweza kutuondoa katika tanuru hili la moto. Bavuga ya magambo, wakasema maneno haya pia, nubwo itadukiza, wakasema hata kama hatatuokoa, umenye ko tutari bukorera Imana zawe, mjue ya kwamba hatutaabudu miungu yenu. Haleluya, haleluya. Igihe cyarageze, wakati ilifika, barabafata, wakawashika, wakawaweka katika tanuru la moto. Ariko bitewe nuko ijambo ry'Imana hangari vuga ngo, kwa sababu ya neno la Mungu linasema hivi, kuko wankunza karamata, kwa maana umenipenda maisha yako, hiyo ndiyo itakufanya kuniokoa, kukuokoa. Akabazo kamatsiko, nitawauliza swali la barahiye cyangwa ntibahiye? Je, walichomeka ama hawakuchomeka? Principe y'ijambo ry'Imana, kanuni ya neno la Mungu, cyangwa se mvuge amahame y'ijambo ry'Imana, ama principles za neno la Mungu, warihagazemo neza, ukisimama vizuri, tiriza rihinduka, haliwezi badilika. wewe wahinduka, wewe unaweza badilika. Ariko ijambo ry'Imana mvuga ngo Kristo yari ari ejo n'uyu munsi ni kweli, lakini neno linasema vile Kristo alivyokuwa jana na leo ndivyo alivyo. Bitewe nuko abasore bari bisingikirije kuri iri jambo, kwa sababu hao vijana walikuwa wanaamini hili neno, kudukiza, wakasema inaweza kutuokoa, ariko nubwo itadukiza, hata kama hatatuokoa. Haleluya, haleluya. Kuko wankunza karamata, kwa sababu umenipenda maisha yako yote, nico nzagukiriza, hiyo ndiyo itanifanya kukuponya wewe. Nikamvuga ijambo rigira kabiri, wacha niseme neno la pili, kuko wakunze Imana karamata, kwa sababu umempenda Mungu maisha yako, nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryanje, nitakuweka juu kwa sababu umelijua jina langu. Amen, amen. Imana izigushira hejuru bitewe no kuwamenye izina ryayo. Mungu anakuweka juu kulingana na vile umejua jina lake. Ngiye gutanga urugero rw'umugabo witwa Mifobosheti. Nitatoa mfano wa mwanaume anaitwa Mfibosheti. Mfibosheti yari umuntu usanzwe, alikuwa mtu wa kawaida, w'umukene, ambaye alikuwa ni maskini, utishoboye, ambaye hajiwezi. Ntekereza yuko n'abana biyo bari muri conditions stari zizi. Ninafikiria hata watoto wake hawakuwa kwa maisha mazuri. Igihe kiragera, wakati ikafika, kwa sababu alimpenda Mungu maisha yake yote, akazakomeza kuramya Imana mu gitondo, aliendelea kuabudu Mungu mchana, akayiramya ku manywa, alimwabudu usiku, akayiramya ku mugoroba, akaiabudu jioni. Akavuga ngo Mana, akasema Mungu, tausa nawe, hakuna anayelinganishwa na wewe, hakuna anayefanana na wewe, hakuna anayelinganishwa na wewe. Igihe kiragera, wakati ikafika, mu mateka iyo dusoma Biblia, katika historia tukisoma Biblia, isanduka ry'isezerano riranyagwa, sanduku la agano likawa mateka. Aho ryagiye, mahali limeenda, muzi ivyo ryakoze, mnajua ni nini imefanyika. Ariko umunsi umwe Dawidi ngo atekereza kuza kugarura, siku moja Daudi akafikiria kurudisha sanduku la agano. Waje kurigarura, alipoenda kurudisha, none system ubundi sanduka ryagenderaga ku ndugu z'abatanu. Kawaida sanduku lilikuwa likitembea kwa mabega ya makuhani. Ariko uwo munsi, lakini siku hiyo bafata yindi system, wakachukua njia nyingine ya kubeba, na hiyo Mungu hakupendezwa nayo. Bafata igari, wakachukua gari. Igari bafashe ni mukogoteni muzamubona, wakachukua mkogoteni vile mnaona. Nubwo vyitwa ngo ryari igari risha, ikiwa inaitwa ilikuwa mkogoteni mpya, ariko ari mkogoteni, lakini bado ilikuwa mkogoteni, kwa sababu hawakuwa makuhani. Hanyuma iherekezwa n'inka, basi wakaweka ngombe mbele. Hanyuma mbele nukuvuga ngo ryari hejejwe n'abagabo babiri. Kulikuwa wanaume wawili, uitwa Uza na Ohio. Yule anaitwa Uza na Orio. Noneho ngo isanduka ry'isezerano rigiye inkango yaratsikiye, ngombe ilipotereza cyane. Haleluya, amen. Yaratereje kabisa. Hanyuma ngo muri uko gutereza kwayo, katika hiyo kutereza kwa ngombe, turi kumwe,
Tunasikizana? Hanyuma Uza shaka kuramira isanduku ry'isezerano. Uza akataka kushika sanduku la agano. Agiye kurifata. Alipoenda kuchukua, hanyuma ngo igisura cy'Imana agwaho ngaho ntiyaba kyavuye. Baadaye kwa sababu ya hiyo asira ya Mungu akaanguka hapo. None ngo baratekereza. Wakafikiria. Baravuga ngo iri sanduku ritangiye guhotora abantu. Wakasema sanduku hili ambalo linaanza kuua watu. Ritangiye kubica. Ambalo linaanza kuua watu. Liraja hehe? Litaenda wapi? Amen. Amen. None ngo batekereza umuntu bashobora kuryoherezaho. Wakafikiria mtu ambaye wanaweza tuma kwake. Ninkahiwe bari baryoherejeho bavuga ngo yiwe ni nyagufa. Walituma kwake ni kama huyo anaenda kufa. Noneho igitangaza cyabaye ngiki. Jambo la kushangaza lililofanyika. Aho uriya mugabo ari Obdedomari. Mahali Obdedomo yuko. Kwarahudumia. Yeye anaomba. Kwaravuga ngo datuzansura ryari. Akaomba, anamuuliza Mungu, utanitembelea siku gani? Nitakuona siku gani? Tuzahura ryari tutakutana siku gani Mungu? Hanyuma ngo umunsi bajya gutekereza. Siku hiyo walipofikiria, ikura igwa kuri Obdedomo. Na kura ikamwangukia Obdedomo. Kara kagabo kari muri quartier yafichika ahantu gutyo nyine. Alikuwa mtu ambaye ni mtu wa kawaida. Baravuga ngo ngahene muyijane. Wakasema basi pelekeni sanduku hilo. Bitewe nuko yakunze Imana karamata. Kwa sababu alimpenda Mungu maisha yake. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Neno limesema nitakuweka juu kwa sababu umelijua jina langu. Yeye akachukua sanduku. Akalipeleka. Wakalipeleka. Walipofika kwa Obdedomo, hawakuacha kwake wakifikiria inaenda kumponya, bali walijua ya kwamba yeye pia anaenda kufa. Wakaliacha sanduku hilo, wakaliacha huko, wakaenda vile wameenda. Walijua ya kwamba yeye anaenda kufa. Akawaita watoto wake, akamuita mke wake. Haleluya. Akasema semeni, kujeni. Imani itasha muri uru rugo. Mungu amekuja kwetu. Imani irigaragaje muri uru rugo. Mungu anajidhihirisha kwetu. Tumaze iminsi tuyikumbuye. Tulimaliza siku tukingojea. None igeze muri uru rugo. Na kweli amefika kwetu. Kera bagaza bari iminimbo bakavuga ngo ntawe bitabera nawe byakubera. Zamani waliimba nyimbo ikasema ya kwamba hakuna anayemfaa na wewe inaweza kukufaa. Haleluya. Haleluya. Obdedomo akaanza kumwabudu Bwana. Akasema semeni tumwabudu Mungu wetu. Muzi definition kuramya Imana? Mnajua maana ya kuabudu Mungu? Kuramya Imana ni kuvuga Imana ukwiri. Kuabudu Mungu ni kuisema vile ilivyo. Kuhimbaza Imana? Kuabudu Mungu ni kuvuga ivyo Imana yagukoreye. Ni kusema yale Mungu amekutendea. Hanyuma ngo baratangiye bashima Imana. Wakaanza kushukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Abantu bose bazi yuko isanduka ry'isezerano ryanyazwe. Watu wote ambao wanajua ya kwamba sanduku limeenda mateka. Bakamenya makuru yuko ryatahutse. Na wakajua vile limerudi. Ariko bari bataramenya aho riri. Hawakujua liko wapi. Kandi na pia ntabwo batekerezaga yuko isanduka ry'isezerano ryaje kwa Obdedomo. Hawakufikiria litaenda kwa Obdedomo. Lakini kanuni ya neno la Mungu inasema kwa sababu umenipenda maisha yako, nitakuinua juu kwa sababu umelijua jina langu. Nataka kuambia neno hili. Katika miezi 3 Obdedomo yari afite ikibuga cy'inka. Obdedomo alikuwa na kundi la ngombe. Kwa miezi 3 Obdedomo yari afite intama n'ihene. Alikuwa na ngombe na mbuzi. Kwa miezi 3 Obdedomo yari afite ibigega. Alikuwa na magala. Ndashaka kubabwira iki kintu. Nataka niwaambie kitu hiki. Ntabwo bisobanura yuko inka yabyariye amezi 3. Haimaanishi ngombe ilizaa kwa miezi 3. Ariko babazaga isanduka ry'isezerano riri. Waliuliza sanduku la agano liko wapi? Abafite inka ziriza bagahaguruka. Waliokuwa na ngombe wadogo wakasimama. Bakavuga ngo cyo gutambira Imana. Wanasema twende tumtolee dhabihu. Kuri uyu musozi. Kamulima huu. Kwaje gutambira Imana. Tumekuja kumtolea Mungu dhabihu. Hari Imana yakoze kuri uyu musozi. Kuna kile Mungu amefanya mulima huu. Hari Imana yakoze kuri Pastor Musafiri. Kuna kile Mungu ametenda. Hari Imana yakoze muri Kajado. Kuna kile Mungu amefanya Kajado. Tukuye kuzana na maturo yacu. Tunafaa kuja na sadaka zetu. Tukazana n'imitima yacu. Na tulete mioyo yetu. Tukayitura Imana tukavuga ngo Imana we urakomeye. Mungu wetu una nguvu. Cyane haleluya. Haleluya. Reka mvuge ijambo rya 3. Sema neno la 3. Kuko wankunza karamata. Kwa sababu umenipenda mwisho. Uzanyambaza nanje mwitaba. Utaniita nami nitakusikia. Cyane haleluya. Haleluya. Ariko Imana izayumva. Kumva ku Imana. Kusikia kwa Mungu sugusakuza. Sio kupiga makelele. Ijuru liba hafi. Mbingu iko karibu kuliko vile hii nguo yangu imenikaribia.
inamaanisha ni vile wewe unachukulia mbingu. Amen. Amen. Ndabaha urugero rumwe. Nitawapatia mfano moja. Umunsi umwe ari umwana w'umukobwa wansuye ndahantu hitwa Kigali. Siku moja kuna msichana alinitembelea nikiwa Kigali. Twarasenganaga ahantu hamwe hitwa Kundahangwa. Tuliomba na yeye mahali kunaitwa Ndahangwa huko Bujumbura. None aransura. Akanitembelea. Wamare kunsura. Aliponitembelea ahita arwara. Yeye akawa mgonjwa. Nabarambiye? Nimewachoka? Amen. Amen. Noneho ararwara. Akawa mgonjwa. Kandi arwara cyane. Na akawa mgonjwa zaidi. None ngwamare kurwara cyane. Alipogonjeka, ico gihe nari muri crise nta kazi nari mfite. Mimi sikuwa na kazi. Ndatekereza ndavuga ati amafaranga yo kuvuza uyu mwana w'umukobwa aravaye. Nikafikiria nikasema pesa ya kutibu huyu mtoto itatoka wapi? Kagenda nkegera mwene data uyu nguyu. Ninamkaribia ndugu hapa. Ambira ati sewe wangurije 500. Namwambia unisaidie na 1500. Akambira ngo ntayo mfite. Unaniambia sina. Wangurije 200. Nipatie 2000. Ntayo mfite. Sina. Wangurije kimwe. Nipatie 1000. Ntayo mfite. Sina. Wangurije basi 500 kagera. Nipe 500 nifike hospitali. Ntayo mfite. Sina. Umuntu umwe niwe waje kungirira imbabazi. Mtu mmoja ndiye alinionea huruma. Anguriza 1500. Akanipatia 1500. Nitamfuata taxi voiture. Nikachukua taxi. Titaye ngo amafaranga yo gusuzumisha umuntu arava. Sikujali pesa ya kutibiwa itatoka wapi. Ndagenda ndi mu modoka. Nikaenda nikiwa kwa gari. Numviye umure ry'ijambo ry'Imana. Nikasikia faraja ya Mungu. Haleluya. Amen. Kuko nari nasenze mbwira Imana ngo. Kwa sababu niliomba Mungu nikimwambia. Ibi bintu byantunguye. Haya mambo yamenishitua. Ariko wewe ndibiza bigutunga. Lakini wewe Mungu hajakushtua. None ndagusabye wa Mana. Ninakuomba Mungu. Uri Imana idakoze. Wewe ni Mungu usiaibisha. Wiheshe icubahiro. Ujipe heshima. Uyu mwana w'umukobwa avurwa. Huyu mtoto atibiwe. Ndagiye. Nikaenda. Ngira muri emergency donc muri urgence. Nikaenda kwa emergency. Hanyuma noneho ngisoka mu modoka gutya mfite wa mukobwa. Nilipotoka kwa gari nikiwa na huyo msichana. Haza umumama simuzi n'uyu munsi sinzamenya niba ari malaika cyangwa se niba ari umunyarwanda. Kukaja mama hata mpaka wa leo sijui kama ni malaika. Akanisalimia. Aliponisalimia akanipea 1500. Hiyo ilikuwa consultation. Kwa nini nasema hii? Utaniabudu na mimi nitakusikia. Haleluya. Nilipoingia hospitali wakaniambia watamoperate saa hiyo. Baramubaga. Wakamuoperate. Waje kugera saa 11 n'igice. Ilipofika jioni na nusu. Barambira ngo barangije kumubaga none genda wishuri. Wakaniambia wamempoperate niende nilipe. Kwa mfuko sikuwa na pesa. Lakini nilikuwa na mbingu ambayo inaongea. Neno linasema tukimuita na atatuitika atende mema ambayo hatujawahi ona. Cyane haleluya. Haleluya. None gitangaza cyabaye. Jawabu iliyofanyika. Nja kurigisha. Nikaenda kwa cashier. None ndabwira ati ngahe nimundebera amafaranga. Nikawauliza muniangalilie ni pesa ngapi? Babaza ngo umurwayi ninde? Mgonjwa ni nani? Ndamubwira ngo yitwa ndiho kubwa Yolande. Anaitwa ndiyo kubwayo. Barambwira ngo ni 9,990. Wakaniambia ni 9,990. Haburaga 10 mu 10,000. Ilikosa 1000 shilingi 10 kwa 10,000. Sikuwa na chochote kwa mfuko. None ndamubwira ate se wa mukobwa we. Nikamuuliza yeye msichana. Tiwanyemera ngatahana umurwayi kuko bari bambwiye ngo uramutahana. Uwezi nikubalia niende na mgonjwa kwa sababu ananiambia nzazana amafaranga. Kesho nisipoleta pesa. Aranseka cyane. Akanichekelea. Aravuga ngo mzee. Akasema mzee. Ngo ntibishoboka. Haiwezekani. Wavuga ngo ntibishoboka. Aliposema haiwezekani. Moyo wangu ukasema yote yanawezekana kwa yule anaamini. Cyane haleluya. Haleluya. Namuvuga ngo ndize. Nikasema nitaamini. Habahinjiye mu infirmier gutya. Nimeingia na kumuona daktari. Amen. Mbingu iko karibu. Nitaita mbingu na nyinyi wote mkiwa hapa hamtasikia. Kwa sababu ni tofauti na vile watu wanafikiria. Kuna kitu mmesikia? Kuna kitu mmesikia? Lakini mbingu riba hafi. Liko karibu. Ukuvuga ngo intervention ibyo bazabita intervention rapide. Usaidizi wa haraka inatoka mbinguni. Haleluya. Haleluya. Hanyuma muri ako kanya kwa wakati huo kukaingia daktari akamuuliza msichana iko aje?
wa mukobwa aravuga ngo kwarambwira ngo azazana amafaranga. Msichana akasema ananiambia alete pesa. Yule mdaktari akasema aleta kitabu. Akasema ninaandika pesa hizi. Kesho asipoleta nitalipa. Icho ndigikemutse. Hiyo ikaenda hivyo. Nahise nja munguna hantu gutya nja munguna. Nilienda kwa kona mahali. Ndavuga ngo Mana. Nikasema Mungu. Ndasabye ngo unyohereze imodoka. Ninaomba unitumie gari. Nuko na sense. Ndasabye ngo unyohereze imodoka. Ninaomba unitumie gari. Tanga amen. Nikasema amen. Muri Intercontinental. Katika hotel Intercontinental. Uyu munsi yitwa Serena. Siku hizi inaitwa Serena Hotel. Hari inama ya president n'aba ministri. Kulikuwa mkutano wa president na marais na mawaziri. Vile madereva wanakaa kwa magari. Amen. Amen. Cyane hallelujah. Amen. Nasenze mpamagarije ako kanya ryaziriragendera ku mushoferi umwe. Niliita ni mbingu na sauti hiyo ikamfikia mdereva mmoja. Niramubwira ngo fata imodoka yawe uruhukire CASHAPP. Akamwambia enda na gari yako mpaka CASHAPP. Ariruka. Akakimbia. No muri stage nyine ya parking ya hari ya akakuja hadi hospitali. Araparika. Akaweka gari. Wamara guparika imodoka. Alipoweka gari hapo. Watangira kwibaza ngo se sinasaze. Akaanza kujiuliza je sijachanganyikiwa. Ibyo bibazo. Akajiuliza hiyo maswali. Mba ntungutse nk'imbere gutya. Na mimi nikatoka mbele. Ryajwi ryamubwira irongera riramubwira. Ile sauti ikaendelea kumuongonezea. Ndamubwira ngo nije waguhamagaje. Ikamwambia ni mimi nimekuita. Ntabwo wavangiwe. Wewe hujachanganyikiwa. Icyo shaka kukubwira ngiye. Ninachotaka kuambia ni hili. Tubona bari abantu baturuse hariya. Hao watu wanatoka hapo. Ubashire mu modoka, ubabaza aho bataha. Waulize wanaenda wapi. Ubishize mu modoka. Waingize kwa gari. Ubagezi wabo. Wafikishe nyumbani. Abantu bigeze kuba nje nari ntuye Gikondo. Abantu bigeze gutura Gikondo. Watu ambao walikuwa wanaishi Gikondo. Gikondo yigeze kugira ivumbi biteye ubwoba. Hapo hiyo mahali kulikuwa na vumbi ya hatari. Ariko uwo munsi siku hiyo nagiye kumugeraho gutya. Nilipofika hapo. Unaona vile wanafungulia wa minister. Wakafungua. Akachukua viti hizo. Akalalisha. Aravuga ngo nimwinjire nimwe mwese. Akasema ingieni ni nyinyi nimekuja kuchukua. Hallelujah. Amen. Ndagusanga ryasengesho ryagezeyo. Nikaona kumbe maombi imefika. Ndashaka kubabwira iki kintu. Nataka kuambia hili. Niba abakunda Imana karamata. Wale ambao wanampenda Mungu zaidi. Biblia jambo ry'Imana ryavuze ngo Biblia imesema ya kwamba utaniabudu. Kandi nayo izagira gute? Nami nitakusikia. Nayo izakwitaba. Itakusikia. Reka ntambuke. Wacha tuendelee. Ngere ku ngingo ya 4. Nifike kwa number 4. Biblia jambo ry'Imana ryavuze ngo Biblia imesema ya kwamba zabana nawe mu makuba no mu byago. Nitakuwa na nyinyi kwa taabu na shida. Kuko wagize gute kuko wakunze Imana. Kwa sababu umempenda Mungu maisha yako. Muzatoma inkuru z'abayuda. Someni habari za Wayahudi. Igihe cyaba Mordekai na Esther. Wakati wa Mordekai na Esther. Bari mu byago. Walikuwa katika shida. Bari mu makuba. Walikuwa katika shida. Igihe kiragera. Wakati ikafika. Hallelujah. Amen. Mordekai yunguyu dusoma mateka yiwe. Huyu Mordekai ambaye tunasoma historia yake. Uwamugambaniye. Yule ambaye alimushtaki. Ni washakaga kumwicisha. Na yule ambaye alitaka akufe. Mordekai ndiye alikuwa amempandisha kwa kiti. Kwa njia gani? Nimusoma amateka. Mukisoma historia. Bazababwira yuko igihe curi ya mwami wategekaga kiriya gihe. Watamwambia ya kwamba wakati wa huyo mfalme alikuwa anaongoza wakati huo. Abagabo babiri witwa Bigitani na Tereshi. Wanaume wawili Bigitani na Tereshi. Bashatse gukubita kudeta. Walitaka kupindua serikali. Bagiye gukubita kudeta. Walipotaka kupindua serikali. Mordekai uri kwiremba arabimenya. Mordekai alipokuwa kwa kalango akajua. Aragenda abwira umwami uko bimeze. Akaenda akaambia mfalme. Mfalme akajaribu kuchunguza. Akakuta iko hivyo. Bigitani na Tereshi barabamanika. Bigitani na Tereshi wakawatundika. Hanyuma bafata Hamani. Wakachukua Hamani. Hamani baramuzamura zamurwa mu ntebe. Wakamuinua juu. None ngo amare gutegeka. Alipokuwa kwa utawala. Bitewe nuko Mordekai n'ubundi yarakiri kwirembo. Kwa sababu Mordekai alikuwa kwa lango. Yakingurira ifarashi yinjira. Alipofungulia farasi ikiingia. Anaendelea kusimama. Siku moja akamuuliza. Je, abandi baramfukamira. Wengine wananipigia magoti. Atari n'abarefugee n'abaetranger. Na si wakimbizi. Wewe umefanyaje? Arababwira ngo nje ndi umuyuda. Akamwambia mimi ni Myahudi. Tano umuyuda sinapfukamira umuntu. Na siwezi pigia mtu magoti. None ngo aramubwira ngo nivyo. Akamuuliza hivyo. Niba rukoreo nzakwereka. Kwa hivyo nitakuonyesha. Biblia inasema ya kwamba
abayuda bose aho bari bari. Akawa na nia ya kumaliza Wayahudi wote mahali walikuwa. Cyane ahereye kuri inde. Lakini sana sana akianzia kwa nani? Cyane ahereye kuri Mordekai. Akianzia kwa Mordekai. Biblia jambo ry'Imana inavuga ngo neno la Mungu linasema ya kwamba kuko wankunza karamata, kwa sababu umenipenda maisha yako, nzagukiza mu byago, nitakuokoa katika shida no mu makuba na katika matatizo. Shobora kubaza abantu bavuye muri Amerika. Naweza uliza watu kutoka Amerika. Niye ndiye umwana w'umukobwa aracyari mutoya. Huyu msichana ni mdogo. Nimbarageze afite imyaka ingahe simbizi. Inaweza kuwa alifika akiwa na miaka fulani. Ariko umuntu ngana nkawe. Lakini mtu kama huyo nawe na huyo araciye mu nkambi. Ikiwa mmepitia kambini, niba mwaravuye muri shaba cyangwa se muri ki, ikiwa mmetoka mahali mmetoka, ni ibyari byose ibyago n'amakuba twarabibonye, shida na matatizo tumepata. Ako nashaka kubahumuriza, lakini nataka kuwafariji. Ihumure nshaka kubabwira niringi. Fariji nataka kuwapea ni hili. Kuko mwakunze Imana karamata. Kwa sababu mmempenda Mungu maisha yenu. Imana izabakiza mu byago no mu makuba. Mungu atawaokoa kwa shida na matatizo. Reka mbwira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Niwaambie taifa letu la Wakongo. Nubwo bimeze gutya. Hata kama iko hivi. Tumaze gutatana mu bihugu bitandukanye. Tumeenda kwa nchi tofauti. Ariko Imana yacyadufite nk'umugambi. Lakini Mungu bado hakuna makusudi kwetu. Bitewe niki? Kwa nini? Bitewe nuko twayikunza karamata. Kwa sababu tumempenda maisha yetu. Reka mugi cya gatanu. Wacha niseme ya 6. Cyane haleluya. Haleluya. Kuko wakunze Imana karamata. Kwa sababu mmempenda Mungu maisha yako. Zaguha icubahiro. Nitakuheshimisha. Reka mvuge kuri musafiri. Wacha niongee kuhusu msafiri. Amen. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Ibyubahiro burya biratandukanye. Heshima ni tofauti. Ariko nashaka kukubwira iki kintu. Nataka nikwambie neno hili. Iyo wakunze Imana karamata, ukimpenda Mungu maisha yako, Imana igwa icubahiro. Mungu anakuheshimisha. Uriya mugabo uherutse kwitaba Imana, huyo mtu ambaye amekufa, witwa Billy Graham, ambaye anaitwa Billy Graham, ndamukunda cyane, ninampenda. N'ibitabo bye byinshi narabisomye, na vitabu zake nimewahi soma. Ni nawe waririmbye niya ndirimbo izivuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu. Yeye ndiye aliimba ile wimbo inasema je, upendo wa Mungu. Umunsi umwe, siku moja, bigeze kumubwira ngo turashaka yuko nawe waba umwe mu baziyamamariza kuba umupresident wa leta zunze ubumwe. Waliwahi muuliza ya kwamba hata wewe unaweza wania kiti cha president ya Amerika. Ni wewe yaririmbye iriya ndirimbo aravuga ngo wanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini riti. Akasema hata kama mtu akiniweka kuwa mfalme wa taifa kubwa, ariko nkaba imbata y'icyaha, lakini niwe mtumwa wa dhambi. Aravuga ngo ibyo bintu sinabikunda. Akasema siwezi fanya hivyo. Cyane haleluya. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Ejo bundi agiye gupfa, alipoenda kufa, yishwe na kanseri. Alikufa na kansa. Ariko igitangaza cyabaye, jambo la kushangaza, abanyamakuru baramusanga, wanahabari wakamuuliza, baramubwira ati yewe, je, byagenze gute? Imekuwaje? Umuntu nkawe, mtu kama wewe, ubutumwa mu rwego rw'isi, mwinjilisti kama wewe, ambaye umekuwa mwaminifu kwa mengi. Ibico bari bagendereye, kile walikuwa wanataka kujua, walikuwa gushaka kumubwira ngo Imana irakurenganyije bitewe nuko wishwe na kanseri. Ilikuwa ni kama wanataka kumwambia kwamba Mungu hakumjudge vizuri. Ariko ntiyatekereje ico cyubahiro, lakini hakufikiria heshima hiyo. Acha kubabwira babwira ijambo nanshe ryantangaje. Akawaambia neno limenishangaza. Arababwira ngo uyu munsi, akamwambia leo, ngo meze nka cya gisambo cyari iburyo bwa Yesu. Mimi nimekuwa kama yule jambazi alikuwa mkono wa kulia wa Yesu. Cyavuze ijambo ryiza. Alisema neno moja. Aravuga ngo data, akasema Mungu, aho uzaje uzanyibuke, mahali utaenda unikumbuke. Na waravuga ngo naje uyu munsi niryo jambo mpaye mvuga. Akasema hata mimi ninasema hivyo. Ntabwo bicubahiro, sioni heshima, kuko icubahiro nzagisangiriya, kwa sababu heshima nitaikuta huko, saha ngaha, sio hapa. Cyane haleluya. Haleluya. Iyo abantu batekereza icubahiro, watu wakifikiria heshima, ari navyo umuntu akagambanira mugenzi we cyangwa se akamugirira ishari kubwo. Hata mtu anaweza kumfanyia mwenzake mabaya. Ariko ijambo ry'Imana navuga ngo, lakini neno la Mungu linasema abashaka ubwiza, wanaotaka mazuri, icubahiro na heshima, no kudapfa, na kutokufa, babishakisha gukora neza badacogora, wanatafuta kutenda mema bila kuchoka, kuko nyuma yaho izabitura ubugingo buhora, kwa sababu baadaye watalipwa taji la uzima milele. Cyane haleluya. Haleluya. Imana, Mungu izaguha icubahiro, atakupa heshima. Mwitangiriro katika Mwanzo 12:12 Imana yabwiye Ibrahimu, Mungu akamwambia Ibrahimu, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, akamwambia nitakufanya taifa kubwa, avuga ngo nzaguha umugisha, nitakubariki, nzogeza izina ryawe, nitalikuza jina lako, kandi nuzagusabira umugisha wese nawe azawuha, na yule atakuombea baraka atapewa, uwo mwegeranya, yule ambaye mnakaribiana. Cyane haleluya. Haleluya. Mumbwirire ijambo, mwambie neno hili, kandi urimubwire ngo buhanuzi, na unimwambie kama unabii, umubwire ngo
ngo waruzi ukuri ku rutonde rw'abantu Imana igiye kugirira neza. Je, unajua ulikuwa kwa orodha ya wale ambao mfalme anataka kutendea mema? Imana igiye kukugirira neza. Mungu atakutendea mema. Kuko ni wo mugambi Imana igufitiye muri Kristo. Kwa sababu hiyo ndio lengo la Mungu kwako. Ijambo rigira 6. Jambo la 6. Kuko wakunze Imana karamata. Kwa sababu umempenda Mungu maisha yako. Jambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu linasema nzamuha uburame. Nitakupa kuishi maisha marefu. Haleluya. Amen. Uzi uko umuntu yakunze Imana. Unajua Mungu anaweza mtu anaweza penda Mungu. Na Mungu anamuongezea siku za kuishi. Nicho gituma Daudi yanditse ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Ndio maana Daudi alisema sitakufa bali nitaishi. Kugira ngo ntekerereze imirimo Uwiteka yakoze. Ili niafikirie matendo makuu Mungu ametenda. Rero mbabwira iki kintu. Nawaambia neno hili. Mu migani katika Mithali 10:27. 10:27. Haravuga ngo kubaho Uwiteka gutera kurama. Inasema kumheshimu Mungu inamfanya mtu kuishi maisha marefu. Soze ku ijambo rya 7. Nimalize kwa hii ya 7. Kuko wankunza karamata. Kwa sababu umenipenda maisha marefu. Haleluya. Amen. Nzakwereka agakiza kanje. Nitakuonyesha wokovu wangu. Ngiye kurangiza. Nataka kumaliza. Reka nsabe bana twazanye ababaririmbye mutambuke yani imbere. Naomba wale waimbaji tumekuja nao wapite mbele. Kuko wankunza karamata. Kwa sababu umenipenda maisha yako yote. Nzakwereka agakiza kanje. Nitakuonyesha wokovu wangu. Abraham Imana yamweretse agakiza. Mungu alimuonyesha wokovu ku musozi wa Moria. Katika mlima wa Moria. Ariko kandi na Isaka. Lakini pia Isaka Imana yamweretse agakiza. Mungu alimuonyesha wokovu. Ikifuzo dufite uyu munsi. Maombi yetu ni haya. Kandi namwe ngiye kubaho uyu munsi. Na nyinyi na hiyo itafika kwenu pia. Mureke tukunde Imana karamata. Tumpende Mungu maisha yetu yote. Atari umunsi umwe. Sio siku moja. Imana ishimwe yuko mwageze muri Amerika mukomeza gukunda Imana karamata. Bwana apewe sifa kwa sababu mlifika Amerika mkampenda Mungu. Mutuzanira. Yale mnatuletea n'urukundo mukunda Imana. Ni upendo mnampenda Mungu. Burya unajua hari ibintu natekereje Imana yadusiga ibintu bibiri bikomeye. Kuna vitu nimefikiria Mungu ametuachia 2 zaidi. Imana yadusiga itegeko rirutirindi. Mungu ametuachia sheria kubwa kuliko ingine. Icya kabiri. Jambo la pili. Imana yaduhaye inshingano irutizindi. Mungu ametupa majukumu zaidi ya majukumu. Inshingano irutizindi yaduhaye. Jukumu kubwa ametupa. Bisho niki mwakoze? Ni kile ambacho mmefanya. Kivuga ngo ni mugende muhindura abantu kuba bigishwa abantu. Endeni muwafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Hanyuma itegeko rirutirindi. Na sheria kubwa. Tubona amategeko ko ari 10. Sheria ni 10. Yesu yayavunje mwabiri gusa. Yesu aliyafanya kuwa 2 peke yake. Kutoka la kwanza mpaka ya 4. Bizarivuga ku Mana. Inaongea kuhusu Mungu. Watangira kuri 5 ukageza kurya 10. 5 mpaka 10. Likavuga ku mwana w'umuntu. Inaongea kuhusu mwanadamu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe yuko mugikunze Afrika. Bwana asifiwe kwa sababu mnaipenda. Harabandi bazaberekereyo akama. Kuna wengine wakiangalia nyuma wanaenda. Ivumbi ryo mu kirenge bakavuga ngo Afrika. Wanapiga vumbi la miguu yao. Ariko Imana ishimwe yuko mugikunze. Lakini Bwana asifiwe kwa sababu mnapenda huko. Imana ishimwe yuko mugifite urukundo. Kwa sababu mko na upendo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye gufatikanya na musafiri twese. Tutaambatana sisi wote pamoja na mchungaji. Wari umaze iminsi usenga. Ulimaliza siku ukiomba. Ti waruzi yuko uyu murimo uzatangira. Tunajua hii kazi sikujua siku hii kazi itaanza. Muri aka karere ni missionary gusa. Alikuja kama missionary. Akerwa zereriyo. Alikuwa akitembea huku na huku. Ariko uyu munsi. Lakini leo Imana iramusekesha. Mungu amemchekesha. Turaririmba indirimbo ivuga ngo. Tutaimba wimbo inasema. Anajibu maombi. Anajibu maombi. Nitumara dusenge. Ikiwa baadaye tuombe. Nimuhaguruke. Tusimame. Thinking
ubuzima gusa. Ndani ya Yesu ndimo kuna uzima peke yake. Cyane haleluya. Yesu ni igisubizo. Yesu ni jibu letu. Mu gihe gikwiriye. Kwa wakati unaofaa. Yabikoze. Imefanya. Reka tuseme. Tuombe Mungu. Mana yacu iri mu ijuru. Baba, katika jina la Yesu. Tuzamuha icyubahiro cyawe. Tunainua sifa zako. Uri Imana nziza. Uri Imana nziza. Uri Imana nziza. Uri Imana nzuri. Wewe ni Mungu. Uzukora ibiruta cyane twibwira. Zaidi ya yale tunasema. Ibi wabisohoze kuko mwami. Umetimiza haya kwa sababu wewe Mungu unatupenda. Tugiye kuvuga ngo turagukunda mwana. Baba, tunakupenda. Tugiye kuvuga ngo turagukunda Yesu. Baba, tunakupenda. Tugiye kuvuga ngo uri mwiza Yesu. Tunasema ni tugiye kuvuga ngo ntawe usa nawe Yesu. Hakuna na tugiye kuvuga ngo ukwiriye gupfukamirwa. Ukwiriye gushyirwa hejuru. Ukwiriye kuzo. Unastahili kupewa sifa. Uyu mugoroba wa mwami we. Jioni ya leo Mungu wetu. Urakenewe. Unastahili Bwana. Kajazo urakenewe. Kajazo unahitajika. Murakakenewe urakenewe. Katika mtaa ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Injili wafikie wewe. Ubutumwa bwiza bugere ku bagabo. Acha injili Ubutumwa bwiza bugere ku bamama. Wafikie Ubutumwa bwiza bugere ku rubyiruko. Habipinduka muri aka karere. Habipinduka. Kuwa mabadiliko. Habipinduka mwese. Kuwa mabadiliko katika jina la Yesu. Bwana tunakuzamuye. Baba, tunakuinua. Tukukomea amashyi. Tunakupigia makofi. Izina lako. Katika jina la Yesu. Amen. Wale wageni. Kandi turasengera iyi korari. Na tutaombea kwaya hii. Abashitsi. Wageni ni abantu bakomeye cyane. Ni watu wa nguvu sana. Ni abantu bafite agaciro kanini cyane. Ni watu wa dhamana sana. Tundebe nka kinyamahanga. Tundebe ngo ndi kinyamahanga. Usiniangalie mimi kama kinyamahanga. Mfite imigisha Imana yampaye nyinshi cyane. Kuna baraka ambazo Mungu amenipea mingi. Mfite message, mfite ibisubizo Imana yampaye kuri wewe uyu musozi. Nina ujumbe na majibu ambayo Mungu amenipea kwako. Kujeni. Waimbaji, wale waimbaji wote. Kujeni hapa. Waimbaji. Amen. Mupfukame, mushaka mupfukame kugira. Hari igihe uzureba akantu kagira ngo nakatu gatoya. Kuna wakati unaweza fanya jambo uone ni kidogo sana. Umushitsi aza malaika za mushusho y'umuntu. Lakini malaika huja kwa sura ya mtu. Kandi abandi bakagira ngo none imigisha ngo ni muri kiroho gusa. Na wengine wanafikiria kwamba baraka ni kiroho tu peke yake. Sio hivyo. Tuzogira ifaranga. Mungu alisema tutakuwa na pesa. Tuzosoma. Tutasoma. Tuzobona abagore. Tutapata wake. Tuzobona abagabo. Tutapata waume. Tuzobona imodoka. Tutapata magari. Nibitaba none. Na isipokuwa leo. Lakini iko. Tubiruzi gusa. Wewe huoni lakini iko. Haleluya. Mwanesheje cyane. Mumenifurahisha sana. Igihe pastor yinjiye hariya. Wakati mchungaji aliingia hapo. Namubaje tese aba bana reverend wao nuko. Nilimuuliza, je, hao watoto reverend wao ni nani? Akaniambia ni mimi. Imana bamugisha. Mungu abariki sana. Kana bagabo benshi bakuru batashaza bajana n'abana. Kuna watu wakubwa ambao hawatembei na watoto wadogo kama hao. Nababonye mbabona nk'umugisha. Niliwaona nikaona baraka za Mungu ndani yenu. Kandi Imana yaduhaye ubushobozi bwo kwatura imigisha ku bantu. Mungu alitupa uwezo wa kutangaza baraka kwa watu. Turatura imigisha kuri mwewe. Tunatangaza hizo baraka kwenu na mpokee. Kwa njia ya ajabu. Tutubwire ibibazo byawe. Usiangalie shida zako. Yatubwiye gusa ngo ukunda Imana. Nimekwambia tu mpende Mungu. Gusa yonyine. Mungu peke yake. Imana inaruta so. Na Mungu ni zaidi ya baba yako. Inaruta nyoko. Ni zaidi ya mama yako. Inaruta HCR. Ni zaidi ya UNHCR. Inaruta abantu bose ukwisi. Ni zaidi ya watu wote wa duniani. Imana ku muntu wese. Mungu anajibu kwa kila mtu. Ndasaba batwazanye. Ninaomba hawa tumekuja na wao. Murakora ku muntu wese. Mtaguza kila mtu. Mwature. Mumtakie baraka. Mutamke hizo baraka. Mugende mwisi yose. Enendeni ulimwenguni kote. Bahaye ubushobozi. Nimewapa uwezo. Imana bahaye ubushobozi. Mungu ametupa uwezo. Bavuye mazu yacu. Umetoka kwa nyumba zenu. Bazanye ubushobozi bwinshi. Na Mungu ameleta nguvu. Kwatumisha kuri mwewe. Ili muweke baraka kwa wao watu. Uyu mugabo niwe wende. Niwe Muramza. Niwe bamasaba bazatubwira ngo bamenye. Huyo. Baratubwiye ngo kinyamurenge ngo Kiswahili cyose. Ngo bakamenye kuri walisema ya kwamba Kiswahili walijua kwa Muramza. Kupitia Muramza ni huyo. Muwaguze mkiwatakia. Anataka anaseme kitu moja. Mbere tubatura amagambo yiwe. Kabla hatujawatangazia baraka.
muhaguruke uruhahagarare. Nanezerewe bikomeye. Nimefurahi sana. Uyu mugoroba numvise ibyishimo. Jioni ya leo nimesikia furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kano karere area hii karimu umwuka w'Imana. Kuna roho ya Mungu. Karabohotse. Kimefungua. Ikintu tugiye gukora. Kile ambacho tunaenda kufanya. Imana yarasumgisha pastor. Mungu ambariki mchungaji. Kuri hishuri wagize. Kwa hii maono amepata. Tugiye kubatura amagambo meza. Tunataka kuwatakia baraka. Imana Mungu ibahereza amafaranga. Aweze kuwapa pesa. Imana Mungu ibafungurira imiryango yao. Awafungulie milango yenu. Kugira ngo mubashe kubona ili muwaze kuyaona. Ndashaka kuvuga kino kino. Nataka kusema neno hili. Mwizere, muamini ibyo bavuga. Yale wanasema. Ibyo ababyeyi babatura. Yale wazazi watatamka kweli. Kurya papa wawe. Vile baba yako. Uitwa nde? Kurya papa wawe. Vile baba yako. Yakwise ndaruhutse. Alikuita ndaruhutse. Ikanisa abandi bantu baturanye bararyemera. Na watu wengine wakakubali. Igihugu riraryemera. Na nchi ikakubali. Imana yo mwijuru izina ryawe ndaruhutse. Na Mungu wa mbinguni akajua jina lako. Bivuye mu kwatura kwaso. Kwa sababu ya neno la baba yako. Ubugine tugiye kwatura amagambo meza ku buzima bwawe. Tunataka kutangaza maneno kwa ajili yetu. Wizere Imana. Muamini Mungu. Uvuge ngo ndawucakiye. Museme ninashika hiyo baraka. Izakubaho kuko ababyeyi bakwatura. Itafika kwa sababu hata wazazi walitamka hiyo baraka. Reka tubasengere. Wacha tuombe. Imana ishobora byose. Baba unayeweza yote. Uri Imana ifite imbaraga. Asante Mungu wetu. Uri Imana ifite ubushobozi. Katika jina la Yesu. Uratuzi. Hallelujah. Uzumenya amazina yacu. Hallelujah. Ndetse ukamenya n'imisatsi iri ku mutwe wacu. Hallelujah. Nta kintu kihishe kuri wowe. Hallelujah. Amanywa n'ijoro. Asante Mungu wetu. Zose birasa kuri wowe. Umetimiza makusudi yako. Ntuza wikanga. Hawa ni wale wa Mungu. Ntuza wicuza. Ambao Mungu alisema atawabariki. Twebwe ni impanuka. Katika jina la Yesu. Ariko wowe nta mpanuka. Hawa vijana wetu Bwana. N'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twatuimigisha kuri aba bantu. Twatuimigisha kuri aba bantu. Twatuimigisha kuri aba bantu. Yesu. Kingura marembo. Oh hallelujah. Kuri aba bana. Fungua milango yako Bwana. Milango ya baraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wafungulie milango. Katika jina la Yesu. Bwana waweze kusoma. Waweze kupata pesa. Bwana katika jina la Yesu. Tunatangaza baraka zako. Katika jina la Yesu. Wafungulie milango. Katika jina la Yesu. Fungua milango yao. Baraka zao umewapia. Uweze kuwabariki Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana ukawabariki. Katika jina la Yesu. Bwana ujizirishe. Siku ya leo Bwana. Mungu kajizirishe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu. Asante Mungu wetu. Hallelujah. Mu mago yabo, mu byo batekereza byose, mu maproje yabo yose, wivange mu buzima bwabo, ubarinde wa mwanzi w'ikibi, ubarinde satani, ubosha, ubereke iby'isi, ariko mwami ukomeze ubarindire mu kuboko kwawe. Turagushimiye, turabisabye kandi turabyizeye ko ugiye kubikora. Ni mu izina ryawe tubyizeye. Mu izina rya Yesu. Amashimeshe cyane ku Mana. Hallelujah. Mubyizere kandi muzabikora. Hallelujah. Bagomba gutyo. Muraruha ariko murasarura. Amavi abarye ariko muzohora ibisubizo. Amen. Abanabonye bose ni batoya kandi byenda amashuri agiye gufungura ubu nyine. Jewe navuze twabahaye imigisha. Imana kera iyo yabahaye imigisha. None kwa hivyo ubwo bagiye gutangira amashuri, kwa sababu wanaenda kuanza mashule yao, ninsubirayo mimi nikirudi, buri umuntu wese, kila mtu biandika mazina aba bahara utaje, wale ambao wako hapa, yule ambaye hajakuja hiyo ni shauri yake. Imana ni mwebwe yabonetse, hawa ndio Mungu ameona. Kuvuga buri umuntu nzamuheza $100. Kila mtu nitampa dola 100. Hanyuma muzotangirireho muja ku ishuri, na mtaanza hivyo mkienda shule, kugira ngo ejo ili kesho muzagire namwe ico muzigeza na nyinyi muweze kufanya jambo fulani. Imana Mungu awabariki sana. Amen. Amashimeshe cyane. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Msimame. Uruziru. Mimi nikiona vijana ninasikia imeniguza. Murambya atafanya hiyo kazi, usikuwe na shida. Murambya atafanya. Mungu
Mungu. Mugihe dukoze Imana iduha byinshi. Wakati tumefanya kazi Mungu anatupa mengi. Tuzamura icyubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah! 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 Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri sana. Wow. Kamera. Hallelujah. Nimefurahi sana. Ntabwo nzi kuvuga cyane. Mimi si mtu wa kuongea sana. Kamera. Ariko ni umunezero hano. Ni furaha kubwa sana. Ntabwo ndi kubabona. Ndabura uko mbivuga ariko nimeshindwa vile ninaweza sema. Igihe ninjiye, wakati nimeingia hapa, batangira kuramya, walipoanza kuabudu, nicho natangiye kunezerwa. Ndio wakati nilianza kufurahi. Inzandira. Mimi huwa nalia. Nanejejwe n'abaririmbyi mwese mwarimbye neza kandi Imana ibamigisha myinshi. Nyinyi wote mmeimba vyema na Mungu awabariki sana. Mfite nobaha. Mimi sina cha kuwapea. Ariko hari umukobwa umwe watangiye uri kuramya. Kuna msichana ambaye alianza kuabudu. Ntago muzi izina kanshaka kumumenya. Nyambibi, anaitwa Nyambibi. Simama. Ego. Ufashije cyane Imana igumugisha. Mungu akubariki. Ari ukuntu ari kuririmba ukabona afite umwuka mwinshi cyane. Kuna vile huwa anaimba lakini unaona ana roho kabisa. Sizi cyo noguha. Mimi sina la kukupea. Ariko nanje ngo $100. Na mimi nitakupa $100. Imana igumugisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
awabariki sana.